Inya obunchi libwa ona Gatembe TV rero. Gatembe Television Network. Ikinie kiunga kia Mwamogusi. Kila litukulie hiki shaka litukuliao etwani ya Gatembe kuchakira chinzi 12 cha mambia kila litukuli Jumatatu weka Ijumaa umira na Geoffrey Oserigo Matilda Omegwa pamoja na The Schoolboy James Onkorogo asumurule witwani ya Gatembe etwani ya Gatembe siasa agenda tukuma kuwa sebenarine amina mwiya imijadala nebo asama gazeti never nayanda mwangi kuwa suwikwese numuruli bwitwa ya Gatembe uchakira chinse 12 cheli mambia wika chinse nego etwa ni ya Gatembe kila litukuli Jumatatu wika Ijumaa ini ya Gatembe FM na Gatembe TV ikinie kiunga kia Mwamogusi. Nubatekorera kundi gwensi ebenkulie kwe mikutano ukorere kugukwa kulie gukwinyuria kusemera igende yonsi oraganye eririwe muno Gatembe FM your station nero iridiuka iyubwate signet ndi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asigulira mubuko twakirisi migwetera senamba 0741499726 Gatembe FM asa matangazo ana olegene. Siriki na mirongo heberene ya mumutinyi no yogata no mwaka no yuwechiriure mirongo heberene itanomo. Wanchomu ligirinde no kwigena mbiyorando siasole na ukwanire abo ukwaligani kwanyara mwana mayiye kiunga chinsenye cyabo n'ubutko. Litirane Seres Nyakunde asense milio manyiro igare Wilson makuli tangani anega cyali nkwaligani cyasenchira yobwe. Imbote balance yakerangwa kakiro mwaka nkwerwanirira igonkoru 200 ika na skuru ale ne private ngote mase nkonyara bokumatindi koria unande gano nyumba na echumbiero yamote korwa sensemo ya magwawa North Mogirango Nyamira kosabo bokonyi helio mwanobo hagenderelie na masomo ya yobonyagitari. I stood with the president and asked about the coolers. Then he ordered that the coolers would be delivered before June. Thank you so much, my PS. Abalimi bamabere Nyamira konyora chikula ekyo kira kikoba konya kwegendereri n'obulimi bwabo bwamabere. Ene tiomoro ndara omuiburi gwesukuru yekemureko.
amaene pia abana ba minto bachandikete isiko wega bakora ibibarua bona areta bangakorchinso abo bona tusinyana kitokora abamenyi ba Kemureko bo machoge baravuga ko rukorobekana kwe murunganiri uburayi bobe bwebungeyo. Uchaki kionga chinsenye homo MCB wadebeno homoske Steve Arika nabo bisabike ganja kya NTCDF kurase bunge nyalibali chache bakora wana Stefani Otundo igomo basolero bachakyo bene moroberu bokugendereria kwa magacho yesukuru yokwena namegerio yobonyagitali ya KMTC asensemo ya ibeno magega ya magacha yo gotine nase miaka 5 no mayetire wana chinkige choni gobamenta buna higetambukerekega Gechiwa konya sogo kinie ebunge yo na bwego kini birengo bya masomo. Olikitudani runtiri roboti rwasinchira yobwikira. Magega yugo kwama magachaiga kuri umwaka w'ekiribebere na 20 eskuru yoko na megerio y'obunyagitari KMTC asorosagia rwibino litukulia lero amagacha yu niga kwamurwa magega ya magachaiga kwanano gochasomo contract muya achaka bene litukulia lero narachikwira imitinye neyoka erebosio igo twachirega abune committee ya CDF aso kwandova a project ya ibeno KMTC abanta tente benga ekero mheshimiwa Chanda Sweta visi 2022 a project ya linge stalled lakini we thank God ndibona yango chakatolo konyagacha kurengana no tundo ikirete okwama kwa magacha nekina kyalinga sikigambiro nabono mbachiko ene kya buna magacha iga airire hasi chingaki chibwenerete KMTC yiga igo yachagete 2015 nande yarabeire kebwata mangana yara mange njabwate nonya ne bina byarenge koti lakini rende etogwakero mheshimiwa itumbia mono asomo kyanyare ko bakakora na gotema na korenga e project yiga yagendere na koera in fact otumire nonya ne chibesa chiaye asingenjo yokugambe kina kyarenge koti ekikyabe tune chi contractor asingenjo yogotakanwa igoro ye project yiga lakini rere tuachirega iga tole na contractor asingenjo yokuandover e project yiga eri inde chake koba kego korekana igo twa nyere iria contractor nabo igo nenya gitari bali ni church asinginjo yokurigeringa e project yege yakorekanire bwango mono na yaerire igo to expected ngonye konyarekana omwako gocha abana ba KMTC na barabanya ko bagosoga iga asinginjo yo masomo na gokonya community nabo igo na gokonya nyagitari yega asense mwae mwa MCA bobodiga moske Steve Arika gagokera egetambukireke ubore boigo amabaga yechigase iga aine no sabasaye batabwatimiremo kobakonya konyore ngeria kwegendereria ngwakero mushimi wito zairi jana ngambi yamono aso koigwa ebirero byeito n'abantu baibeno na kisi county ngima na Kenya ngima aso ko ranga chibasa chatokire cyokora KMTC yiga igo ngotebi nabalirende konyamugwa komuntu agente kenge ko bana ndi chaka wako muntu ngabono kyabeire contractor namachikale egasi yugo kuriku qualification intangani toba molebi qualification ya kabiri otokero mate kyokora lakini olu tamate kyokora nabagocha chigasi ninjiro cyo koboko umuntu obwate chinguru cyo kulika na contract okulika sabantu reto bad experience atumia abantu be kenyoroga iga nkuruboterega tasene kyagatembe kurega ibino imeye bunge yenyeri bari chachi ase county ya Kisii ritrani nguru kwa Daniel untiri Mulike batamba se wizara yetu Jonathan Mweke ulikuru ase wizara yobwererwa mwana Steven Saboke cyose ni umwana wa Homo Director Kenya Dairy amono mujumbo West Mugirango Steven Mukakani walitukira lero bara umujega bwo bwato kwa wechikura cya mabere gochya se chiwodi imenya biro mujega hokorekana se wodi ya Gisima umujega hokeranwa nabarai obe serikali abato gigatambukere kyo hase basi olibuna enigati chira chiri umurai bense agendete gwikirania umurubiri horachi wakonya barimi wenyorero buhaita kurwaso burimi wa mabere asubiga barayaba batumeke kyoriri kiga kumwakera homurai wenso muske William Ruto kuko asogochkwire uburaya sentunda ya kabiro muri kitapol kapukara noroboti rasinchira yobwikira no musangerekano yigaho nyarako babo wikiranwamo nabariki babatambe ngo kwanira Jonathan Mweke
Stephen Isaboke, Director Josephine Omanwa, mujumbe wa Rwangorwa ebunga ya West Mugrango Stephen Mugake kati ya barayibande kurwase county amune serikali nene au wekirana kubatoka chikula isano ulichia asinsema ime county ya Nyamira. Kusema ni asanti kwa wengi wetu kufika hapa siku ya leo ili kutuletea kulas. Unapoendesha hii mambo kama hii ya kupatia hawa kula, na sisi bodaboda na hawa vijana, siku moja mtupangie na mheshimiwa hapa tufanyie hawa vijana wetu at least empowerment. Leo tumekuja kusindikiza wakulima na tumewasindikiza kwa Mungu. Ngana mwote niliwe kaunti ya Nyamira nsimu waziri wa mangana yubuli mikurase serikali ya kaunti ya Nyamira Musubati Peri Soroko ngabate rune serikali ya kaunti ya Nyamira yago kiri tambukire kiga yendukana ngana munero ya tebringa imitambukiro ya bwate yukinya ligasega mabere nigo kiratkunyara kabaga kubekyo gokonya ocyase abananchi. We've seen it, milk production equal. We say an average of around 5 liters per cow, but we are working towards 10. What we've done, tumefanya maneno kama synchronization ndio to improve our breeds, and pia tunawaambia wakulima wapande nyasi. Numero bulikorana namo na abalikia bega batambase cyuwizare cigamo na abarebeke na sajega batabira negati y'ibitambukiro biri serikali nene yagenda ko babikorera abakenya cira ebyo bayikiranira mu county ya Nyamira asubwa bayarede mu buli serikali y'abatabo cyase bamenye barabangorega. I work for the Ministry of ICT and our side is digitizing mambo ya computers. So we are very busy bringing the digital cable across, including Nyamira. There is a center of excellence coming up at Nyamira town, and almost all the government institutions, the DCCs, CC, and all the hospitals are being connected. And of course, the markets will also be connected. We are doing all those to bring development closer to our people. I stood with the president and asked about the coolers. Then he ordered that the coolers would be delivered before June. Thank you so much, my PS. Kwa hii programu yetu ya dairy, Mheshimiwa Rais amefanya maneno ya dairy ikue programu yake ya priority, kama kahawa, kama sukari, kama majani chai, kama mchele. Dairy na maneno ya nyama is one of the priority projects ya agriculture ya serikali ya William Ruto. Asinsemo yendeni wadabeke urija siasa na nene yuko makireko ko muragwe nsemo ske William Samuel Ruto eri kunarakaga kwewa ekeruwe kigana inde asentinde ya kabire ekibuye kamanya kantabina tuta. So we have many programs within our State Department for Livestock kuhakikisha tumewaletea maendeleo mashinani na nyinyi wakulima mmefaidika kabisa. Ntoe bagana because ya siasa gusamangana amasini ini tobuga terane to bahamo egere tokonye gisakieto na bana baito kiraba soro yaba gusiaba bwati yabe sana besa ko tioka montos besa te bwati monyo ko buonde besa ya Kenya se gatoya to nyumsiara twatwale ki president ye Kenya ga omo president naro na toreta chikula ga omugaka Kenyatta okwetera toreta chikula moya toreta chikula Kibaki na toreta chikula Uhuru Kenyatta na toreta chikula iwo toreta irechi Inkuripoti ligeta senike wanjite kya Gatembe Koreida asinseme chiga chagesima ejogotoka meya wadi yagesima ebunga ya bugututu wa Masabe county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara. Abaremi hauboigo barabatugi bechiombe korwase county ya Kisii imugomo gasorero babwatokerwa obokonyi bwechikura cha mabere iliko bakonya sogokine ligesaliabo gokiani ugosereka kwa mabere ataraike chiro asomo yega hora wano muliki botambe wa mangana yobwereri Stephen Isaboke asensemo yetisio mu basorero igobaro kyo mugokobo na komwirana limbia mono muraiben somuske William Ruto asokoru hobo konyibu muliki tolibon asanya orobotirwa senchira yowekira
Haso Moyega oragwa n'umuriki botambe Steve Isaboke mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati gati yabo abarayibanda bange ensemo ya ATC imbe mu kibosonge marogo bayalero abaremi ningo barayikigo konyeka asokonyora chikula choko gachamabere ekigachira chiko bakonya nene asokini aligesa na konyora engere yabo asumubuko eira yabete kuliegwa n'umurayi wense Dr. William Ruto. All those things have come. They have come because we align each other, we support each other. So all I can say is that let's actually follow what the governor is doing in terms of development. Let's follow our leaders and also hold the unity, of the county and country. I want to wait. In Tumna Tokoria, Tokoria, Mange Sana, a lot of noise. But I will see, I've never been this way. Because we're everywhere in the country. For the Kuras, we have trained farmers, several farmers actually, and several cooperatives. The ones we have received to pay for are not enough. This has a lot of words. And when the president came, we said that he wants it from Mazinani in each ward. So we are waiting for more Kuras PS so that we can empower our farmers to get money in their pocket. We will be giving societies pesa nyingi if we can buy at around the 60 per liter. Na nini as long as pia mlinde msikule pesa ya kulima. Nguko na chinga kecho nigo kubolia kwabe kwa kuchia sabalemi ko enekianga bakinirie kerengo kyo chanu ko bakonya asokonyora engelia gosichibesa chichie taroro kolengani wa nechichiro chiense ya Kenya ingakiyega na bwego ne chinse chinde jaisko. For those ones guys collecting your milk lazima ikuwe safi. Hapa maziwa yawezi ingia kama aflatoxin iko, antibiotics umepea ng'ombe, hizo machine zote we have already procured and we have the system. Kama umepea ng'ombe leo dawa ukamue, hiyo maziwa itakataliwa. Kama umepeana ng'ombe mahindi ambayo ilikuwa imeoza iko na aflatoxin, hiyo maziwa itakataliwa. Unaona? Maziwa umekamua iko na maji itakuwa imekataliwa kule. Kama umekamua na uchafu, mashini inakataa hiyo uchafu haiwezi kubali ingie. Hasense mujende nigo kubolia kwabe kwa gocheso mugusi kogendera kubwatesia serikali ya Kenya Kwanza eyerabisi unenchereyemo yoko musa amagenderero uchesa bananchi. Sasa mimi nataka niulize, at my age sijawahi ingia katika serikali. Nimeuliza hizi vitu, nimeona zimeingia. Study bomba itatengenezwa, daraja mbili itatengenezwa since memorial. Hiyo soko jua imepiga mama kutoka asubuhi, mvua kama hii na nyeshea wao, accidents sasa wameamua itatengenezwa. Hawkers wako kila mahali tena, watu wanasema hawkers, nimesema siwezi fukuza hawkers mpaka nipate mahali kwa kufanya nini? Kwa heka. And it's being built. Simwacha tu kwanza mambo ya siasa tutafanya 2027 ikifanya miezi 6 hivi, ikibaki tuone vile mambo. For now mimi mahali nitakanyaga, mahali nakutana na president. What I've seen is that those who have actually followed amangana hiyo magendo are benefited. Let's support our Kurega asensema ya ATC egotoke county ya Kisii liana ngongoro kwa Dipon Asanya Yamate yomugaka chose bumakoli nabaigo mungina Stella Makoli kurwa sekenyoro kyanya kenyumisia wadi ya magwawe bunge ya North Mugarange County ya Nyamira nigo yasokire na kuganiba konyweri umwana obo asilieta Ridia kwambuka Makoli yogosomera hobonyagitari hagendere nemirubiria ya masomo ukwana nabarali nigi ya matiyiga ya betebirubuna nigo nirikere kemo erikwene kibuno umwana obo konyora lesemi asebono bakwamire nabo igo umwana obo nigaganira kibesi kinyinge eriagendere nemirubiria ya masomo nigo baruko boli gochi asabarai nabaigo abantu bomoyo kubakonya unenjere ya moyo kwenyorere nengo eyera konyu umwana obo agendere na masomo muri kitufati gadi Gisemba Noroboti rwasinchira yubikira
Endoto ya baibuli abange no korabuna abana babo basomire buya na babeire abo gusemeria maiga ya masoma abo kurende asenka yo mugaka Joseph Makori no mungina Stella Mora bekenyoro kanya kenyomisia imeye sublocation ya Bunyenkwe 1 ewodi ya Mawawa ebunge ya North Mugirango nigo endoto yo mwana obo asireta Lydia Kwamboka Makori oyo ogosomera ubunyagitari ase skuru ya Fafa Medical Training College. Endoto yo mwana oyo yangeire kubutokera injira asingenjo yobotaka. I pursued a grade of a C+ of 53 points, and then I managed to join at Fafa Medical Training College, Mumias, Kakamega County. Wazazi wangu waliuza shamba, nimeweza kusomea kutoka mwaka wangu wa kwanza hadi sasa ambako nimefika ambazo pesa zimeisha. Sasa nilikuwa nienda attachment kesho psychiatric Kisumu, but haikuwezekana sababu ya pesa zilikosa. Nahitajiwa pesa 171,000 and whereby walisema siwezi enda shule kama sijalipa hata half of it. Ndo niweze kuendelea na masomo yangu na siwezi fanya mtihani kama sijakamilisha hilo deni. Korengana na ngina Lydia asireta Stella Mora nigo akwerera buna igo abeirega gwetera ubugima ubube ase okubasomia abana baye gwetera ase okonia chinyeni nabo igo umugako ye Joseph Makori oyenere obeirega gusomia abana baye gwetera ase mirimo ya mchengo nigo basabiro bokonyi asikere buna nigo baonirie kira ekemo erio abana baiga babe bagosoma imbwate balance ekera ngwaka kiro mwaka nkwerwanirira igonkoru 200 ika na skuru ale ne private ngote mase nkonyara bokumatindi koria unandega no nyumba na echumbiero omwana ona atemira ase nkonyara egere na ncheta chikome menyo bugimo bonkomenya oikero mwaka gatatu kosoka guchi bono iga gaki mwana none tigaba kune abaigorire chinchera kaki mundu userio mwana oyo siku abone takwenda attachment haki tuokorera nyuma twaba machara haki mwana biye korerire tabu ati marende mwana biye korerire twachire koriya abayimba haki nande nyasa otebire iga seje tabu kemerengani nabali bakorigereria batakana tibagotibwa eamateye nigo bono batameire abarai na boigo abo moyo muya wesona negati erio bakonye ebitoki erio mworoki woyo igaridia agendererie nendoto yae yokoba umunyagitari asamatuko arebosio unembo igure umugano yo mwana resira muno mungina yoro murugyo na resire amaene na atemire gotema asengo nyara akini gona abirenga na iseiru kini gona asabire asoma yebo wanja monkonye egero mwana yande gukorera ndoto yaye egere nerachi gukonyunde nerekonye bona gakina kira sabara iba minto monkonye egero mwana ya akorire timpati gasinde ngokora igasi ngokora kabarua gake ka muchengo itukorinde nimbwati tukorinde timbwati na batemire bakesia ikirega bona gakina asinyiru bona achire gake asokorera gocha sabara iba minto monkonye umurai ndubwato mugabano ito amusiki mwomi akina asabire gocha sore ondorera mabiro onkonye choasinya muko yoro MP akira sore gaki na yonkonye asicho Jerusalem manyi na akira sapeli musoro MCA ndubwato ko mugeni gaki mwezi simure na akira paka biri basi bako buri taratura gaki asowa moyo bwanja monkonye umwana uyegera akora matemwaya egane achugwesukia na asuki nunde nere Hiko ripota Getembe koraiga ase kenyoro kanya kenyomisia ekio kegotoka meye wodi ya Magwagwa ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira inche Fatigad Yisemba Wamenyi bekenyoro gya kemureko litugira lero nigo bakorokorobekana kwimurunganerie tarachembe yere chinsemecho urenda sobwango mono nigo buraibu mujumbe webunge yo musikio badia barongo wetera asekimbe kya NCCDF besokea na kwerera merube bwate yo gukini chisemi na boigo amagendero ase bunge yo nigo baterubuna okweigwana utabwati siasa na gukora chikokonya gukinia amagendero bumachoge brabo muri kitogiri bat copy na roboti rwa sinchira yo wikira
Asensemo ya Kimuriko ime ya Machoge wa Burabu ase abantu banyarako bagwe sokia kurubekanira okoba we daraje tranyara ko bage koro isigwa nabayigo okoba bube gwe sukuru ase rogongoro iga Amaria tengoro kusamwe makoli omukachi okemoroko getumbo kemoreko police station nanka noga mwana na reri aibuno kona konjeki omo shimi wapatia barongo garo ali ko montomia lakini bodo ko ngare advisor ya bantu bako muadvise boroje ne taracha etendo era ye kware beta ga ya ambire ko tugwera bone ke tutwale ko taka aso badia barongo atoro tegwe taracha ndango kusamwe yaje ko nyandwa tiko noga obatio yo to jandi Urutwa biga jaga ga tengo taro sugari school. Roma jawa go tua burwa engineer ba school. Audio tare tera ba magira. Akito kore. Ore te odo no estima inani. Ato konyera bana. Bana to Ukene ti omoro ndara omoiburi gwe school ye kemoreko. Ama NP abana ba minto ba chandegete siko ga ba kori barua bona areta banga kurchinso bo bona tesinya kito kora kurende ase chinjira cyagwa ngomono mwarimu monerwe sukuru yiga na nyako bagwe sokya nabo yigo konyara ko bakweresera obuteneri bura ase sukuru yiga ni kikagendere taso bwagachi bwa Center of Excellence era ase sukuru yiga nche net teacher ya Kemoreko Comprehensive School yona tenega ya senge ncho abantu batate kolete influence mbeko rusiko goche se sukuru nge sukuru yiga ye kwa juna abantu barwete sikora kinya karato tenena tu akoni familia sabu maenenga abantu bakwa gachaga barabamba bana ndere bombaba obuteneri bwa CDF kurwase ensemo yo mujumbe obadia barongo banya ko bagwesokya kwererangi kigenderete na siasa nyare ko bagukanywa ase kinsemo abantu bakonyodera kisemi Samaria tango James Uganda uyu gutwere njomo chairman CDF umachoka Barongo constituency iyaso mwesimu wanjini obadia barongo ari umuchumba project buneje nabiko nyare kano montaru no enturkana because ekero tugo advertise ya tender onde bwensi narera ikiri tender ya 5 million kuchigoro igere ya bakenya oyo kugwin igawo kolegas lakini loko people mbaire iye bagaliriria abo lya bene bagokora nigo bogo batuguteirare chingaki abantu banyara ko bagutumeka oswana na chinsemo asikisemi chikorwegwa nabatege gukora siasa asikinsemi icho igo tiga oyo iregasi akore gasi akore buneganiri moirora enda mangana akabere tige gasi yo mujumbe ekoru kabisa digere abanya kenyoro baranga maene ekere skulu ye igoretu ngaye skulu ko togo taga launching tarehe 17 tarehe 20 foundation ya be laid rero ne tariki 20 na yemo skulu ya ikira tambe nonya no yo kwagachi nyomba bwo yata kwagacha mune skulu ya agachi korengana no mwobisa oteninete usora se body yo korosia chipara sensemo ya mwachoge bwaburabu yo constituency igaerese irenga kwanyete no mushimi wito ubadia barongo na bwato mugano mune pare asarikira yani tarache ya asarikira sengenju yembura igo yotonyite mbura mune go kaiga pare inera no process tarache inera ngere mune chako ba maintain kudwa terega tembe kudwa sensemo ya Kimuriko mwachoge bwaburabu county ya Kisia Maritana nje Gilbert Muraibinso muske William Ruto ni goli tukurero achaka bene itaro ya mutukata na sorongorwa pwani bune nchere yemo yogo chakina boigo kurutu tegati ya magendro a sorongorwa ukwana chinge kecho muraibinse ni gatogie serikali yobomo ya broad-based asatero na gwetera asoko gwatera nuko ni gamagendro agenda tuwekeraniwa chinse mochonsi Ruto ni gatero buna igangene ya serikali no kwene kibuna bananchi banyoliro bokoreri urubia Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki taifa ambayo imegawanywa kwa misingi ya ukabila na chuki na mambo ya kupiganisha wananchi. Taifa la Kenya ni taifa moja. We have enough to share amongst the people of Kenya. We do not have enough for anybody's greed, but we have enough to satisfy every Kenyan.
na ndio nimesema ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunatengeneza serikali ya broad based, serikali ya kuunganisha Wakenya wote, serikali ya kuondoa ubaguzi, serikali ya kuondoa ukabila, serikali ya kuondoa chuki, serikali ya kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya itawachwa nyuma katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Leo nasimama hapa kusema broad based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. And I proudly say we are committed to making sure that broad-based government delivers to the people of Kenya. That is the spirit of unity, the spirit of working together, ndio itatusaidia twende mbele kwa pamoja. Asarubatiru mwanchumu rigereria tanyoro mutimo komoke tukwirana tugende ni kiungasi nchira yugwikira. ine kwabiri gukorya a road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya a track yiga ya road show iyo rakorere a product launch ose emisangerekano ya gisiasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye chi road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC nabwigo a track yana kujitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe ne byasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Isukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwigira Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwigira Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo nkwigira bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwigira bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na boigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwigira bale Electrical Installation na boigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwigira bale Hairdressing boigo mbabwate Fashion Design nkwigira bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production boigo mbabwate course ya Driving okyasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana chi courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja ne iri abwate enke umwana nainde
ngwanje rware asabe chibesa chia serikali chirito kuruka government scholarship chia bana bago apply echikero omwana ore skuru ago apply onyora ne chibesa chine chikomokonya ase akomenya esa ndagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase skuru abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachago tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi ni gutarasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyo lero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Karibu na inde homonchumo ligerelia mokonyi bumurai wense Professor Kithure Kindiki igagendereire kumwakereko kumurai wense omusike William Ruto asikilia utauna igagendere gwikirani chire cyo habetega kulira abananchi ukwana asorongo rwa pwani kigaki chetaro y'umurai wense Kindiki nigo atogira serikali ya broadcast asaruro kubolia gochia saba nanchi kwene kibuna nkumugwatisi baro umurai wense asogo chikoiro borai asentunda ya kabira. Mr. President, I congratulate you for delivering on the promises you made to the people of the coast, for abolishing vetting on identity cards that was discriminatory, for returning the operations of the Port of Mombasa to Mombasa, for making sure that the coast is part of the development program of our country. And today we are here not to ask the land question, but to provide the land answer and the land solution. Kwa kushukuru wewe kwa kutuunganisha kama Wakenya bila kujali vyama vyetu vya siasa na dini zetu na maeneo yetu. Mimi nakushukuru kwa hii program ama huu mfumo wa serikali ya mapana na marefu, broad-based government, ambayo imetuleta pamoja watu ya UDA, watu ya ODM na watu wa vyama vile vingine ambavyo ni vyama tanzu. Mimi kwanza nataka nimpongeze rais kwa sababu hii mambo ya ardhi imezungumziwa miaka mingi. Mwaka wa 2022 Rais Ruto wakati alikuwa anatembea hapa pwani, kuna maneno alisema ikiwemo mambo ya ardhi. Akasema operation ya bandari itarudi hapa Mombasa, ikarudi. Akasema vile vile ataboresha uchumi samawati. Hiyo kazi ya uchumi samawati inaendelea. Ilianza na Waziri Mvurya na sasa Waziri Joe anaendeleza. Na akasema atatoa ile vetting ya mambo ya vitambulisho, ikatolewa. Na mwisho akasema ya kwamba ataanza program ama utaratibu wa kutatua shida ya uskota hapa pwani. Ekigambire kenene kia Embu igoli tukuria lero gia tukutirali kina kiokwamirilio gochorwa kwa yabuno mujumbe webunge ya Mbere North Leo wa Muthende ulengana ni na chiarwegwa nikigambire kioli tukuria lero igo hekoro kibuna nigo ekine kiogetabwa tugusaidi boisaine magayokorwe kwena cheyo wa Muthende niga kirikambire kiumbuye muno asokorero bwene nubwasio ku nabo igasaka mbuye muno guchia saba na inchi bebunge yo asoko mochora buno mujumbe obo. Mimi leo wa Muthende koti imeangalia ushuhuda wote ulioletwa na koti ikaamua
kwamba leo Wamuthende alichaguliwa kihalali. Mimi nilishinda hiyo uchaguzi. Mimi sikuwa na shaka. Mimi nilijua Mungu ambaye nimeombewa sana na wa supporters wangu, watu wa Mbeere North, watu wote ambao ni watutam, ambao wanajua sisi kazi yetu ni maendeleo, sio kelele, sio matusi na sio kujipiga kifua. Sisi ambao tunanyenyekea kwa Mungu na tunaomba kura kwa amani, sisi tulishinda vizuri na kwa haki. Mimi nilishinda. Nashukuru sana na niambie watu wa Mbeere North, asanti sana kwa maombi yenu. Timu yangu ya mawakili, asanti kwa kazi mzuri, na Wakenya wote kwa kuniombea. Kama wanataka kudanganya ndugu yangu twende tena appeal, mimi niko tayari, lakini niko tayari pia tukae chini na wazee na tuseme kwamba 2027 haiko mbali, yeye ajipange na mimi niendelee kufanyia watu kazi, tukutane na kwa debe ya 2027. Hiyo ndio haki. Soroboturu munchumo kirya nongwe kiromo elio bwa mwana mayeye kionga chinsenye chiabona butuko elieterane Cyrus Nyakunde sense mo yemenyeryo nigalenge Wilson Makoli yolenge magaye kamera Wilfred Matundura oyone kichibicha na mulio yago chira senchira yo bwekiranu igakoro kwa DJ Atsani na go sabiro to arobo likirya nabo igo butuko borobya Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, manana man, bangina ninjo. Aya makumba aya. Alikono gweto yono kukunkwara bunga bona yekerage yaya makumba. Kumbe mwasensema ora teliroji. Tiga kubo kudiona kugara ngabona ngoli kana yo gino yaya inkiora ya tolikende aya makumba. Kumbe mwasensema ira nanse ikende onenkwa na odotebia tuira nense twekei na ndi tuororobe toba abalemereria tiona gwe togo sanga ne kana yo konyara karoke no sino moengoli olio ndikereti ayo moengoli olwe pikipiki ayitali entere ba no moengoli omoengoli olwe chigali abono ukono gwekora ngabona ayo likeme yaya na ro robo mukono ntogiche nere ngoro nero mayiti tiona gwe kumbira abantu abo ngabano ekengo korege nayo okore na kikene ngeli oji okorae makumba Dare kumbe masense maboli sa eora teliroche dara bune sasati roje goje ya teacha na magene bitu na kerege te sasati yara anze buya magena ali yako na gwetuke kabuna aligena ya kwa koroba ni uneura kwa genda lakini sasati ero yitigere tenere yarambuka nabo iko no mugusi atebete Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, manana man, bangina ninjo.